Khuzani Ndlamlenze Mgodi Khuba awuhlale la awuyibambela bambela phezulu bambela wena ngiyathanda ukuthi uhlale ku Sunroof ngoba uyedelela bese kuthi onke ama Blue Nation neinduna zakhona laba abayibiza ngeinduna laba abayitshela bahlakaniphe kakhulu anihlale la hlalani la nibuke leli qhaweleni laphezulu Mgodi uyayibona mfowethu into osuyenzile ukuthi wena uyibone ngathi ungcono kunabanye abaculi uyibone ngathi wena ukwenye level kunabanye abaculi uyibone ngathi mhlawumpeni wena ucabanga kakhulu kunabanye abaculi uyabona ukuthi usuwenzeni awugcina ngake ngokuthi wena kube uwo njalo njengoba usugcina usunomona njena konke lokho usugcine kwakwenza kwaba kubalandeli bakho nabo laba ngoba babona belapha nje ayisuka awubashintshile khuba abayikhohliwe mfowethu bengabantu abayikhohliwe bengabantu abakulawulayo abayikhohliwe mfowethu benesandla njengoba uwina indondo nje abayikhohliwe mfowethu kungabantu abacabanga ukwedlula wonke umuntu abayikhohliwe mfowethu bona be strategy ngawe abayikhohliwe mfowethu bebusa umculo ngalendlela abayikho angazi ngacounta ngithini abayikhohliwe mfowethu bengabantu ukwedlula bonke abantu emhlabeni laba ama Blue Nation akho la ma Blue Nation niyanyanyisa niyadina ngoba nina nazo ukuthi nina yonke into enikhulumayo iyiqiniso yonke into enikhulumayo nina injengoba injalo yini lento enenza masimba mani lento enenza masimba mani lento enenza nina ngcono kunabanye abantu ningabalandela abangcono nina nehlukile nehluke ngani yini bantu nehluke ngani aningitshele kahle yinje nehluke ngawe ngcono kanje nini anikhohliwe nje nina umgodezwa ngani anikhohliwe nje industry niphethe angazi mina ngingakhuluma ngani ngithini amasimba lento enenza ukhuzani kunjena nje unesicwacwa bamnyanya nje abantu is because of you guys because of you niyenzelani lento enenza ama Blue Nation akho nenza ukhuzani impela ezebenyama nyambana kwabanye abantu ebebekade bemkhonzile ngalengqondo yenitshe uthi nihlakaniphe kunawo wonke umuntu wathi wakhuluma ngokhuzani or wakhuluma kabi or wakhuluma kahle senazo ukuthi yini okumele ni attend ngokukhulu ukusheshsha yini isho ukuthi lento lamasimba lento enenza ngintshele mina ngizontshela amasimba lento enenza amanyala lento enenza habe sasizwa ngani manje nifuna ukusiphatha nesilawulo ukuthi yasikhuluma kanjani ukuze ayifaka ofuse kani man shit